Adom TV Badwam dwumadie no so titio no wa fei na fidie no de ato ha Adom TV ye no etna kwesise no nkono ebebo apam TV no de ye mpon adawomanti ubekoso ahwe se o mayimu so pe channel papa ye TV a ubehwe bufuo ni mu ne mu ubesua de at the end of the day Adom TV titio Badwam eso bididi afia amankwa tamaklo mi ne o manhene kwabna sante ejina mu ewo ha no pe wadaroma se de da ye de mamo no akonya ne beba samre ne so a na agya yere mo nso adi nkomo kakra ne mom de aye krado anopei de bonkrata na fe online stories ebe anopei mu ache so ho ye de o nyame adom nyame asema akra wo eastern region ti so na hyase ai enya agro kra o de mo benya etemu pa enya ne sa kakra afa hu de me sende ma no so obi send ya ma acknowledge the thing na nipa na hu say oh okay edra na wonti me ehwa won acknowledge edra ma me ba go say oni afie dile ke bo de we akoko mu se me beto aboti abodi ana me da bi wo kai me because wanya me sa so pa nipa na hu wanya me sa pa oni me se de bitie me fredi osmosis say libre bi so na o hwere me o de fa ha na me da sia o de ewura ha no de no sheda ma na yere a friend so me friend you know and a friend I was oh but oh I was say yeah to brain was say and if you that yes if you that so one kasa no Monday up to Friday why you be Magana why you be ma ho nti ene fie a lot of invitations e bi wa obekọ relax kama oni abusua na e bi won so abekọ wedding obekọ party obekọ ni nyina ya hwe yi onyame adomode every Monday abisi Friday nti ene fiada ne ye be ye de ni kwase ye na ko fan sem bebrabe but whatever it is you need to thank God it's Friday May ne de toso edu eno adana me ka che bayonkofo bi say May 9th e ba e tuntum wo Ghana ne mo adisua yesua o mu ne very important said the be ya sa union end to ye biem it's very key ade ba kwa nipa bia wo ho eto a enye papa say to a enye ya ni yakura adisua obinya free mu no eno boa ma ya no ano ye den ebrase ye mabusua nyina e bekoso amomo ya akọ no se ka se ye kọ abakose mu a sikasem ho twitwiri ni e bo sha kase bi eno ankosi agaba nyina de betu achi na yasa amomo hyeden na yasa aka kiro mo se ebreti se mu no minim se do na aka omadofo bi no mu no mukuta fie but onyame enka omo nyina ho na ombi epona kase emomo and 20 say yes ache I'm say we quite the details now yeah enti and akwa the 10th of May make how say kwasi adanso onyame ya adoma yeah they bia they celebrate man ye ma menum ne you know we celebrate them all the time entimase e ma there ba che me ma da opo timase we dey know minerals commission chief executive say isi or see for the first time gold mine what takon or ba abe general manager the Ghana for kan kese because we see you know nti obo erana basu yi 20 years in the business only member ni see akai ko South Africa ko so still utimi gina you know ni din na we cool dey and make I din na me the correlations once again why are there pa yi ye ba mines hu common na se for what Ghana nim ana man so titu chira so ba wo yere ho a baby a mema ehunu ase wontimi nko no obekọ sa na tie na mema no so bi wa yenya sa adwene na oba ba ye okandifo a na ase ase o mpese obayi konanim pese o fa na ni die na pese o tese o ye misrem and correct mema no de ebekọ so aye but se nhihye ba no ba de nim die etimi betina oso a ontena oso eye nhihye adwuma ti fasa ni die na nka wo de ma be ma atena wa mana successful from oba no very important but minim de ntie be si ne wiase mema ni bi nti ase se enhyehyeye mu no oba ti wi bedika da bi minti ase iti mesramo a munyi ntum se ampa ema na be kai ho nti de ye bi omo so betimi ayeden ayebi ne mo de be stre free man wo se any die ni buo die den a ese om de ma emema very important kwesi adabakayo nya wo maame nko a obia oye oba o wi asisu nyina no wo de just erade me da wase for the lives of emma so wo maame ti ase no wadanyame ase more say abro wadwe ne on ti ase so
obi a wa correct open obi a wa say nsu ama open oba bi a wa mo adwane di pen wa boa wa ma nsusue bi wa bɔ mpae ama obi a wo bebre wo brabom di kwasia da we nyi hu film enapae you know enapae so odiro mesremo mbeye mu amonso me kai mo nyoma mienu o maame ankasa oche mo wo no sofo bi akoka cho so e baifu ntino o maame no mpere nima hwe erade hu mobo na onfa onko wachi bosome nkono enye adwuma ketwa e mo bia na da o se tie bia wa o no wa wo 42 maame ham uyiye die na wo tena so onkwa na wo tena so no ende da hodada fache because you cannot push life ebra wa ankasa wo twere hwe a anti comfort me ne nkasa be 20 years na ye ode me ma me do why me fa chane da eh me srawa jemu if sa dia be china wa ankasa wo jemu me sraw enti me srawa ye di enna day kwasia de enimi me sraw obi biara a usu se wono ma metitu me sha se free ho twaka bi ho e twitwiri o timi nya akukudo ka se o ma me ya ade amana hyew hey ampa ebia na sa na tie but hu so yo ma me onye kura o ma hu so yo ma me enu achi su no aboafo ye ma hodo bia so o ma boa obia no so no fa ni die mom ene de ye ne so bia ekwa no akoto no sofo sei so bacho obafia ni kunu ni maame ni papa ofo mo hwe mesrewa wadaroma ana ya mama mo ye ntwen te say ya de bia meka no breast cancer day ansana mama de bia ntwen man we mother's day ansana wa ko kire do ama maame the whole best 6 years ni cameraman e bia do de maame ya one city why you fe ana o de konso a nsema kese na o de bia business canada no da se maame ka se bi cha che na me maame pay just 50 cities akobo mpaya mame na me plan so bi gina chiro ma ono commodity no de na to dashboard so radio good days me plan ka pa ai Adom soko baza me maame me se me kasa se de ni na de bi erja gaba on the difference yes on difference ti me sremo osumo men sre eni bere sempa me sremo ebe kan na pa ho ase twins ba hodo a atojo de bakatara o de oni mi se di pesi abrentia osmo usisi utrase o ma me bo wa na o bo wa na so ka sa yo so ma hodo atojo de bakatara de bre mai ho kwa de fia de and de bro we are online so quickly be call if you da apomude nkomo ho eye agokansi nkomo ho ahosepen nkomo ho no asemedika enso nkomo ho no ana afi eye pese muso ye de ebebro daily graphics VAT pilot records 58% increase in revenue in shares from kubi adeje to no ede ohamu nchima duonum enwotwe ana ede hon popue ede abre emfaso abapa afi the mirror gears up to celebrate mothers mirror de obakata no so no ono se awofo ema menom ombe wa homu pa yi pa celebrate omu yi pa cocoa countries oxygen era boy redu cocoa board penny pa because we mframa ye kopum o my Ghana ye mframa nyina no e ma ye nkwa bibia ekọ no ene na ye cocoa adwuma ko ntimi e de to na sekra eni ma kase pa men account for 60% deaths blood pressure heart failure stroke to blame with their ye hwehwemu bi abetodwa bigini se at the right afia man kwade ne a doctor for ne na nurse for transit din koma sa nkomo we be koso pa osmo yin na nteti memma ohamu nchemu adua esia ewu ahodo a ewo eye Ghana ha no memma dodo ndi na kwa ye faso a ye free mu ye pressure ho nkomo yakoma ye onya heart attack okọ na afenso enjujuye ene ye kọ ne pepe onya me ne pare ye because ye woni nyina no aduro wo ho no ma obetimi ahwehwe ho yi onya me hu ye mobo because ye brama we mu ha na o wona so udim se won ko check o blood pressure ye brama we mu na wonye de e so ya sasa but obodo wo hu se so blood pressure wo kwa bodo do wo so de wo so be ma be na be ma be wo na that okay one say about 2 year 4 years the new finder say Jinapor calls for increased forest finance at UN forum and NDCEC clash over BVR kit serial numbers. And it must we will adopt blockchain
and wasem and Dr. Mahmoud Baumia and so there. Daily Guide name was say NDC goons fired shots at Peace Council and over 2,000 registered babies fatherless. Charlie. Remember, no matter how much I'm ready out for why they man do no so I share mema for ananyeme you know bema nanka so odwane na wa de kra we ra beka je me ho adane kra na no kra no who do me they smile and you know and about we kra be komo no na nye couples ankasa na eyo kwanche nti yasra mo condom na ya he ada na ofere so obokọ akoto esa auto catch mo pharmacy for no so se mema no do hu sa wo de fa so man hina go pi pharmacy na so pay yeah o so pe condom na omo akra omo ni what say omo ni omo ni be hwehwe o wa but I tell you many perfect inti ene ya suma nkwada se koto condom we papa otechiro but munyusu oh na no kura nya pregnancy no kwampo ne de boy ya we ni ade and very so beto condom bibia if you am sure catch your health people no so bibia obiba hospital no be check in the lab na se fo we ni beba ho so be wi no o lab results na se fo nya na nam anya wo catch the best friend do mu aneko o me antu ya no na reka because health wo policy ni bie no esa o kan wa no twom nya bibi untime nkan obi ni information kire obi tie no so ye hwe mo to condom no so munya kokodo condom no dia so mo to na kokodo o mu sei munya se ayeti se de yo mama nka se do so yo ba duro ayeti se de ne no kodo o ba yo beto kodo aso so na ye ni bi o ko ye nyina so ye bi o de o te pharmacy da chi o nyina no o presu se ya we hwe ho na na ye dey nyanti na nyame boy busa Sara se onu se pa se na ni body de onu akra be kwa koto amani wura nyame obi amfere e ma no so to Sara pare ko bon he social media se wara Daily Guide wa so to bi to ho ti be ma ba no wogina na mi refi a ene e bi ni what you say mo obi a mo no ho ban mo nya careful because what can hwe ye ntimi nkase jai ntu de bo ho ban ba wonya nnu ho so atwon ho na wontimi hwe nkure na nkure ne nam kwan ho sresre sika akra ketwa 12 13 year ne no fotutu ya wo sresre sika nam se ye be ma bi hunu a boka mu kom de no yesra mo ate mo nya ready mo me hankura no na me hu amka na me ye ma hye yes ye ma ya se me say ya because kwa mo for so mo de akwada ba wiase enye joke na what ahwe akura 13 years kodo me ho aprede bia no ne nam ho money auntie ade eno ene say joke bo wie no ate yare say fam yare nko infections kwabna wo de we ba ye beka ha Daily Guide so aka so NDC goons fire shots at Peace Council. EC bounces NDC BVR request. Baumia eyes blockchain to fight corruption. And ma meni info nyino Jane Mensa and Reverend Dr. Ernest Eduje info nyino Dr. Mahmoud Baumia info nyino. ABC News. And also anyhow saying scholarship for persons with disability. MPP hits back at pessimistic NDC. Baumia targets digital Ghana. And UPSA appoints Professor John Mauto as next VC. Correlations, Professor John Mauto as the next PC. Now, the work at Daily Analyst, I say, GJA lifts ban on Yendi MP following an apology. It's Yendi MP, no, Honorable Farouk Aliyu Mahama, Yendi MP, for you know, your president, so Albert Kwabnajo for GJA president, for you know, say, Dr. Mahmoud Baumia Gusu Kasa, Abasubodi so Akwama, Sosu honored with outstanding political personality of the year, congratulations, senior member of parliament for Medina, so also. The searchlight, the work at the daily searchlight. Lawyer Crunchy, Ken Crunchy. Yeah, the daily searchlight, Ken Crunchy. Matisse or co-independent. Nepkata anymore say, is he eligible to contest election 2024 or not? Supreme Court to decide John Mahama's fate. And what's them Anna a year. The daily searchlight so ediaba if you are meaning so good me phone lines no one have but emre no aso yenyere no so ye kɔ na fe akudie mu nsɛm aba na health tips no tinnitus
di titiri de kama ba no ho nsɛm no nye nti wahwe bi sister Sunday bi guy ono so beba komo bi ho na fei asemidika no ma tenedwom de mpensempensem mu aka ho koso mo afidie ne na ha da ase ne ntimi amie fa kyeye next week kwani ahoden ho a ebebi atomti koso ma afidie ne na yekwaba